السلام عليكم. ಅದೇ ಮೀ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಗೆ ಹತರಣ ಸೆಷನ್ ಹುರಿಯ ಬೆಫ್ನಸ್ ಮರಹಬಾ ಅವನು ಮೀಗೆ ಮ್ಯಾಗಡ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾನ್ ಮಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಗೆ ಫಾಹ ಕೊಫೋರಿ ಮೇವಾಗೆ ಬಾವೈತ್ತ ಅವನು ಮಿ ಬೇನ ಕುರ ಮೇವಾಗೆ ಬಾವೈತ್ತ ಕ ಗುಣಂ ಹುರಿ ವರ ಮುಹಿಮ ಹಾಸ ಮಿ ಸಿಹಿ ಇರ್ಷಾ ತಹಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಲ ಮಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಗೆ ಫಾಹ ಕೊರಿ ಕಂತಕ ಎಗತುಂ ಬಲಾರ ಫುರ್ತುಮ ಕಮಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಮ್ ಗೊತ್ತಿಗ್ಗ ಮಿ ಡೈಲಿ ಮಿ ಹುನ್ನ yomuga baastere himena me gon faako fe boy goton balaruga mi beenun kurmuga sabu mi hituga balitaka stroke dege tonu falawumuga balita obesity kahala den ege tonu hashigana mi weight gain umuga ba garboda baawetto cancer wes mi duru kodde kame gon faako fe boy mi den goto misalaka anu kyomuga baata hotere fruits ginen himemaki awon men hashigana den huri baawetta mi hashigana madum wadegen මේ එකමක වාතය ෆෘට්ස් රිහස්පොටක ඉතුරු කරුම බැහුම් සද්ද වාහබ දෙකතුම් බදාරුග ෆෘට්ස් එකේ මේ ෆයිබර්ගේ මෙම්බර වරබොඩ ඉතුරුගෙන් දාකමෙක්කම දැන් ආමගතක මේ වේනු කුණු කුරින් දෙන්නේ ගොත මේ කහ බලිතක මේ ඔබසිටි ෆයිලමුග බලෙන් ටයිප් 2 ඩයබටිස් වරණ දෙහිතර වර ආම බයියෙන් මේ බලිතකම වරබොඩ මිහරක් කාතටගෙන් දානකම මේ පාහක ෆයිබෝය දැන් යකීක පාහක කොහමති මේ මේවාගේ තරේග මිහිමනේ මේ මේවා බේනු කුරුමුගේ සවුන් ඒ විටමින්ස් and minerals ಗೆ ಬಾವೆತ್ತ ಅಶಿಗಣ ಲಿಬಿಗಿನ್ ದಾಕಮ ದೆನ್ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ತೆರೆ ಬರ ಬೊಡ ಮಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಆದಿ ಫೋಲೇಟ್ ಕಾಲ ಮಿ ಬಾವೆತ್ತ ವರ ಬೊಡ ಇತುರಗಿನ್ ದಾಕಮ ಮೀಗ ಪಾಹಕ ಫೆಬೋವೆ ದೆನ್ ಯಾಕೆ ಬೆಹೊನ್ ಫಾಹಕ ಫೆಬೋವೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ yaki mi awon men mi hashiganduga mi eki khala bawetta mi ufedduma growth kurumattaka wara muhim bayin ada khuraj ekotum bajaruga mi awon men hashiganu mi tissues ta repair kurumattaka ya ekiga mi hashiganu mi hala ko fem hunna tantan kendigen da tantan ya eki dattaka mi iruganuge mi sihata wara boda mi ehi tere de kam ekkama awon ma hasagode kasat kurawa befun kasat session nimma lebbi ma hashigana ham afdar mi bodati mi denne damages ta kummesaraka hunna hatikan wastakara antana asahma mite dikawa kurumattaka swaram muhim bayin ada khura ichkam faahako fayboy den yaki ge behun faahako folate ga wah kurin awden no folate ki asuga mi vitamin b ge baawate mi miti niwagota ki asuga hashiganduga mi ituru selta a cell ofedduma warboda ehitire de kama egoton dna den yaki red blood cell kaha red blood cell ki hama harigana waram muhim ta haso kasat korwa be from hama awon man hashigana oxygen regulate kurumattaka waram boda waram muhim dawran ada kura me by me red blood cell ke hama mi manage kurumattaka wara boda de kama mutifa kofa den yaki ga potassium ge sababun hashigana me blood pressure wara boda dakko de kama yaki ga me hashigana me am ko umur dossa be funa fa ga gen osteoporosis me kari fi uma me kha maseta wara boda me dakko de kama ebe fun fa ko fe boy nemati me wage me juice de wahaka moti fa ko egotum badaruga me awuna men me fruit juice beenun kunum so me ege saw me micronutrients me ashigana libegen dakaman aslo me ga fa ko fe moti den be fun fa ko fe ba on men amago teggina be fun juice tayyar ko virus me ege aslu gelle gotan eyan hakura me ka bawetan edo koggen juice tayyar ko ha me ge saw awun hashigana dibemba mimbara me nuli beka madde mege mati fa suga and a half cup of me fruit juice around me enough kama me daily beenun kora fa ko famoti den me depend one be flagge me den otaka active kon uluma korin fa ko active kon uluma be flagge body weight me huriya kama ka sorwa depend hen generally me be flagge guideline kimi den fa ko famoti be flagge me amugotegga me fruit juice me beenun kora var wara bodan e be hon fa ko febo mi ane eti ege zaatuga eti beenun korum juice beenun korum mi hakur wala mi beenun kunuga badaluga eti aslu e gota misa afal khalecchi huri gota beenun korum ema ege sabu mi wara boda ek fiber ge member hasugotegga mi hashigana libigen daka me fa ko den yaki ga mi hiki kom mi hunna hiki me biska dur khalecchi mi khalecchi wara boda beenun kuruma ebe hulunge boye ituru lecce mien edunu ko beenun kuna fa ko febo den yaki ga wona men mi fruit salad tayyar ko vegetable salad college tayyar ko wairuga
warabbodan miga shuga mimmor ituregen dagenes miga midenne ka mi e zaatunu gelle gotam hunna shuga ki hashiganan ho beenun tri shuga gotuge be fun fa ko fe boy den be fun fa ko fe mati amugote ga onu men divihinge terega waran ama amuka men ei mi bandu ko fa mi hunna me fuli ga daluga bandu ko fa mi hunna fruits ke bawe den onu me dive rajye ki ha ginadka mi mewa tarukari ufadda gomaka nuati komisaraka beeru me sabagene ehma den miga tayar ko funna ichi beenun korobare behun fa ko be as ekaichi no libeli kama wana kommesor kam mi fa takde beenun ko masenun kama henos mi beenun korobaruga me ebe ballon je kam ega ituru echen edokuwa misalaka hakuru lafa e girafa nuni ega aslu gelidani kamattaka ituru ingredients ala forij kama wanya egota munna echa vihas podaka duruma den migotan hunna ecchiga tere asu dalu banduko funna ecchiga tere warabbodan hakuruga minbar warabbodan ituru wakama awడ menes fahaga gende hem ebe fo sekam faha ko famoti den ebe fo faha ko famoti mi mewage bawette beenun korwaras mi eki bawetta tafatu wane ka goteka abadu afal beenun kurun bodal nune orange beenun kurun tafatu wattarutam mi beenun koya eki mewayen awnu libiga mileni eki kahala benefits tan hemma egota beenun ko me fun irshad deva hoden cut foods ka rechi beenun korware be fun me amote on school to gos warabboda me school kudinne warabbodan ebe inde fruits de tayyar ko fam awnu me se me snack de te beenun korware cut foods beenun korma be fun be fasihen dibe tayyar kolle ka gota mi system hunnati mi gota kuriyad dima irshad deva den kiga buying me fruits to me afal donkey kalechi ne num saka me mi kalechi ki amugotegga mar fasihen beenun kolle hama dowma ki wagutum beenun kuruma ebe funisha de borden ya ke awnu me rajyan amugote ginne buying afal tege aslu gellidane kamatta ga hore me vex kalechi sumulafa nema hunu fen kalechakun me ese dowela ege vex ta filwala mi ka kudi kan awnu me kolle dan mi terega nem fohbe ko tawnu faha kollen beenun mani ege kuriga rangalu me desert tayyar koro mattaka astuga me fruit salad be sama tayyar kolle vedane amugote de rajyige me liben hunna bawetta himene goto second kolle vedane amugote ge wefun ge rishade ki beerum miganna echisa barosa amuga badaluga dihe rajyen liben hunna echihi awunu men beenum koro me awunu men ege rakkatirikam warboda yagi megen dan misale ka awunu men beerum me kara ginam badaluga awunu men rajyege toddu ಫೋಟೋ ತೆಗೆ ಮಿಗೆ ಮೇರಿ ತೊಡ್ಡು ಮಿಸಾಲಕ ಕಾರಾಗೆನ ಅವನು ಮೆನ್ನ ಎಯಗಿ ಕಂಗೊಂಡನೆ ಕಾರಾಯಕಿ ಅಸೋ ಅವನು ಮೆನ್ ಬೇನುಮ ಕೊಜೆಟಿಗ ತಯಾರ್ ko for ichikkan ufadda for ichik dem fo be gadon fa ko lam benu mani mi rajye mi ufada bay bawette be from fa ko bor list fa ko tum ba banana donkyo dem mango goa den mi mi kala bawre ichite bore mi den falo mikal bawr egetere ebe fa ko fe be amugo teggami di hetere ben kurami kunnaru ah jamro jambu dambu monima kahalechi ahiwa ke swaram muhimmo eche mi kullawa mi dommadu kahalechi be fun fa ko ata muraki mi hama amugo tegga radaruga mi balutere ngawna libe ka eche mi chi benun kurman ebe fun be shade ba amugo tegga mi hunna mi bawetta kunden gotek eki bawetta mixwa kah gotek gematin awnu eki doho eki bawetta benu kura kah gotek gematin mi eru awnu eki kahala echin miden gotek eki kahala benefits tan mili bene hema bodo list be hulun fa gat be hulun ane itro benu fulwana kamawana me guideline ga adi mi tige itro details tange bore gane sena awnu fa ko matti mega e be hulun fa ko list ge himene ආම ගොතෙක් දිවි හින්ගතර බේනකො දැන් අවුණ මෙන් දෙනුග මේ වට්ටපාල මුහුණ නගතු අවුණ මෙන් ආම ගොතෙක් මේ මිදෙන් නගත වර මදු බේෆලකො මේ මිදෙන් නගත මේ කුල්ලව කය වර මදු ලිබේ එච්ච මේ හෙන්න මස් කොම්මසරක මේ කොම්මසරක හිමනාද වර මුරාකි එච්ච මේ ආම ගොතෙක් බයරරුග වරම් මදු ලිබේ හොන්න එච්ච හෙන්න මස් දැන් ආම ගොතෙක් මේ බනානා මෙන්ගෝ කහල එච්ච දැන් අන්නාරු කහල එච්ච කිය ආම ගොතෙක් දැන් රාජ්‍යම් බේරුම් අවුණ මෙන් ඊතර කොරාච්ච දැන් හොර එච්ච රාජ්‍යම් ලිබේ හොන්න එච්චම උම්මේලක දැන් ඉන්න باتك يا كي بدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته